بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادي میرے اڑگن میں واحد کوتی کتاب التوحید کے 40 دیونا بابئی باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. اللہ سبحانہ وتعالی گندی ہوا کرمو نفدن میہا گواہ ایک مانے کہ امیہ کا کمک کشور کو دیو مٹکا میہا کو میں اللہ گندی ہوا کرمو ميها ايورون نفودون ميها جواها كننجم باب مي باب كمصنف رحمه الله كأنه فني عبد بن عمر رواية فرتمان بداوي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. معنى من الله ادبفاكن رسول بي عمر غفان كذلكلون عبد الله كبان رواية جمع نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي: لا تحلفوا بآبائكم، تباميهن کے کعب فین گندی ہوا نکرش. آبا تباميهن کے کعب فین گندی ہوا نکرش. من حلف له بالله فليصدق، امیہ کٹکا اللہ گندی ہوا کرون میہا فليصدق فہ ایکمت تدکرش مانے کہ ہوا اعتبار کرش. ومن حلف له بالله فليرضى، ادي الله سبحانه وتعالى گندی ہوا کو فکم گوانما فليرضى فہ اے منبر اے روحش فليرضى اے روحش. ومن لم يرضى فليس من الله، ایکم نروح جمیہا ای اللہ کے مگوگا وامی نون. حدیث روا کرا فن ابن ماجہ رنگڑ درجہ کے سندک متاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرا فونی اللہ فی وائہم فرات گندی ہوا کرم کے ترین میسمی ہوں گے امی ہوں گے کعب فین امی ہوں گے بپا نوتا کعف نوتا خاندان گے میسمی ہوں گندی ہوا کر ای ہوا کرونی فراتک گے ماتیوری کن قبول کرت ہواگا ذکر کرے فراتک یہ میں گھیتوگا ماتیوری کما حیابتا قدرت دیفا فراتک کم گواتی فراتک واگا ہواگا ذکر کرت. امیما اس سے بیان وگے ہنگج میہا اینک عمل نفسن وط اینک حیاء گندی ہوا کرمس خودن وانک میتانگ بیان کرا فنی کعب فینگ تیرے میہو گندی ہوا کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرو وافاق. حدیث سے بیان بہنگج اللہ کی وہم فرات گندی ہوا کروں گئی شرکو کے عملک کا نوتا کفر کے عملک شرکو کے عملک کا نوتا کفر کے عملک. دیں حدیث کرا فنی ومن حلف باللہ فلیرضى، اللہ گندے میہ کا ہوا کفنما ایکما اینا روحش نیکما اینا روحش. من حلف له بالله فليصدق، ام فرتم حدیث کرافانی اللہ گندی امیہ کٹکا ہوا کرے جمیہ ایکم تدکرا شمیہ ٹکے بنا بوگ مراد کی میہ کا خبر تدکن کشور کو دن مٹکا بنوے بس ام جام ایکم کٹکا امیہ کا اے بہر ردوی فراتکن ایکم تدکرا شے. دیں حدیث کرافانی ادی اللہ گندی ہوا کرے جنم ایکم روحیش مانے کہ منور روحیش دیں اتورا ادی ایبرے ایتی کشور کرمٹکا ایتر فراتکگی واہک نبناس امیمر فدس ای بائی میہن
khabar kashwar kurum vekin Allah gandi huwa kurum nufuduni ma eenage wariya mati koffase huwa ei bayamehun qabul kurawtuga Allah gandi mihagu doguwa es koffan Allah ge ismu fulako eneka nufudun den ena bonani kaleka amimihaya matiko huwa kura එහෙම අල්ලාහ් ගන්දී හුවා කරම් බුනේ මේ හිසාබුන් එවරෆ් රුහේෂේ මිතාංග බයන් කරා වමන් ලම් යර්දා එමින්වර නුරුහි ජමීහා ෆලයිස මින් අල්ලාහ් ඒ අල්ලාහ් ක හදරතුම් වා තෙදුමගුග වා මිහෙ නූනේ එමින්වර නුරුහි ජමීහක මි දරජ මේ අල්ගොන් මෙන් තෙරේග එම් මුස්ලිම කනේ මුස්ලිමකක වාහක දෙක්කුමග ආම්මක ෆුදේ මින්වර එක්කමග කබූල් කුර්බන් අල්ගොන් මෙන්නන් Nabiya sallallahu alaihi wasallam ne irshad debba ei muslimun em muslimo ane muslima ka gabul kuranje uzuruge terega eena waki tuhmatukum bariyagem wa kama huwa Allah gandi huwa ko fikam gawanama ei sabo ekame anek muslima kha eena ki bang qabul kuranje mi goti de dimale huwa ga masala gawdum wa takkaru ga de maqamen e boy ei shar'i korto ga kure huwa ei huwa Shari korto ga huwa kuran je halatigga e huwa ke sharutan hamoyegen kure huwa ya qadi balla fe huwa ya qadi itibar kurban huwa qabul kure baawatu ga masalek e huwa ke sharut hamoyegen qadi la de huwa ke macca itibar kure e shari gotun itibar kure dalil ekkam bayan kurab e nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurab e kayfanu gariya mis meun kankamu ga masalagen ararumbe debassegen anna hinduga emihunge atuga dakkane hekken netima ek macce me huwa kure huwa koggen bayfara huwa kurar bayfara anekage habbuga echek dogodam atueslafa emben hadis kurafoni timage muslim akhage mudelek nuhabbu dogu huwa ekkogen atilafi miha qiyamet do Allah badal kurahindu Allah emiha ka badal kurwani emihe macca kofa wodigen wa haluge asabe kan suwal kurai wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ei warak koda echekam ga wina mosme maneke evoruge bodu waidek wane heye emiha edo gowa koggen atlagati ane muslim akhage haggoge terim warak koda echekam ga wina mas hadis kore wa in kana shay'an yasiran ei kitamme koda echekam ga wina mosme التفسير کو بیان کرے و ان کان قضيبا من عراق عراق ದಂಡಿಕೊಳೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಮ ಗಾವಿನಮಸ್ عراق ದಂಡಿ ಐ ದಂಗುಳಂ ಎಂಗುಳೆ ದಂಡಿಕೊಳೆ ಎವರು ದಂಡಿಕೊಳೆ ಮೀಹೆಗ ಮಚ್ಚ ದೊಗುವಾಯ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅನೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಖಾಗತುಂ ಅತ್ಲಿ ದಂಡಿಕೊಳೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಕಮ ಗಾವಿಸ್ ಕಿಯಾಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮೀಹೆಗ ಬದ್ಲು ಕುರ್ಬಾನಿ ಕೋಫಾ ಒಡಿಗೆ ಮಹಾಲು ಎಂ ಬಿಮಾ ಮೀಂಗೆ ಬದೇಹ ಕೊದ್ದೆ doguwa kurunge haram kame kadi doguwa ek koggemes miha ko shar'i kotegga etchen atulagem faaneka doguwa kurima qadi ek mach itbar ko hukum kuraw faaneka hukum kurawwar faharegga e huwa ei dogukodde huwa ekkam ges vedan ko algon menna kanne Allah gandi algon kurmati ga huwa kurima e huwa dogukan sabitu aitur hegita genne tiyam agumen naka nebbunave kare dihuwa gabulen nukurwenek adinos bunavene Allah fe wahem farate gandi no te evor itbar kura em farate gandi huwa qurane ges den ilmorin bayan kura fani qada ge babuga huwa burakurmuge wahk e mikeni taghlid al yamin qada ge babuga figurin genna masale huwa burakurun wata barukurmuge wahk ei huwa ge baruga dakur ewe sehem farate gandi huwa kurmennu huwa kura tanuge gotun huwa barkur misalaka figurin bayan kur madina ga nawa nabiya sallallahu alaihi wasallam member kolo carry ga batta huwa kuru masjid nabawi ga rawda ga ek efanuge member kolo carry ga batta huwa kuru embejam aada etene ga kuwa huwa ene doguwa kuru ma bodu barukamaka ma birwari kamaka wan ek efanu member carry horegen huwa kufiya etanga misalaka huwa kuru nuni madina ga nama makka ga nama hajar laswad kariga huwa kuru gefulu kariga batta huwa kuru maqam ibrahim kariga huwa kuru
Allah gandi huwa Quran ehenne me sena shari mahkama ek doguwa kurma bore gefulu kari batta huwa kurum buni mene ekam borakawak wane doguwa emma tanoge gotun nuata ibarato gotun huwa borakurma ki figuring dakka huwa befara argumenterega huwa kurwa eba kurwa khatimu ga allafis urwa khatimu ga allafis eba huwa kurwa eves huwa borakurma ge terege himene ekame ei aada miye ko horfa ama huwa kurma bor kurwa khatimu ga allaf huwa kurma jehilum ehenne me sevve salega hudde nuwane Allah fi ehem farade gandi huwa kuram bunaka argumenna evaru fudenje midenne usulakum huwa borakura idan tano gotunnai ade ibaratu gotum bes bebbe fulun hame keni wallahi milafsum fudeka bayan kuraf astu Allah ge lafsum fudene ka bebbe fulun ituru kuraf fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu e farate menwe haggogen alukwe ilaha kunwa Allah gandi huwa ko bay figuri nasara Allah huwa kuranya Isa gafanun ge virras kalange wat Allah ge kalima fulo Isa ge virras kalange gandi huwa ko yahudin labwa huwa kuranya Musa gafanat tawrat bawale ilahu gandi huwa ko ewawati Musa ge faanun ge wahaka Allah ge ismu fulo ekko zikr kore woni ma huwa ekurwani Allah gandi enames e barumuge fursat bodwe gende so figuring Allah ge babuga mi wahakata tafsil bayan kurafe huwa borakura gotuwa kenama sehim farate gandi huwa kurun ei sharui kotegga gabur kurenakam yahudiyam ves nasaram ves evves farate ge huwa algon men sharui kote gabule nukuran Allah gandi nuni wannaki Allah iman babai emi hum misala ke Isa gfan gandi huwa kuri yahudin uzair gandi huwa kuri engves farate huwa en algon men bale nuganna algon men sharui kotek em Allah gandi huwa ko fin mewarum fuddar e mahkama ekkam gawanam kurin denne biyen shar'i kotekkam gawanama e kotakun qaadi en itbar qurban anek goteki kotum beeru algon men aammuko mismi honna medu kurave tuhumattaka mismi kuri kantattaka beleve kantattaka mikana kantattaka meenakame kurinto enakame bihe sual kuri algon muslim aqami pure Allah gandi huwa kur maharekame nukurame em isabam ferigen ena Allah ge suful zikrokon em bunima enaag maccan e uzuru qabul kurash egmane ke hisabun den e qabul koge egota fuddarash evra ituru gotakun algon men nufudige nolash ei mitanga sharahaga genna afe umar gufanunge basfule ei morfan faraplu warden asakama wala tadhunna bi kalimatin kharajat min muslimin sharran wa anta tajidu laha fil khairi mahmala evves muslimegge dulum beeru vejje kalimay nuba gotegga e kalimaka e bahaka medu nudekecche heyogotaka maana kurwene evves goten e kalima gobba muslimegge dulum beeru vejje evves kalimaka medu nuba maanegga eti nuvisnacche eti heyokum maana kurwene evves magen obba algon men terega heyokum maana kurwe huriha magen obba ves algon balani eti nuba kom maana kurwe magen ojja egodakan enaga macca maana kurvet enaga hituga maqsad tere wadegen ves ekam salafus salihun dakwafe namuna ke muslimege faratum beeru ejje bahi heo maqsad e algon men nan e bas rangalu maanegga kurven oin ha gotaka beluma fahuga rangalu maanegga ebahoge maana kurven netigen nuni nuba maanen ebaho nuneku muslimege faratum beeru wejje kalime kamedu fahareggaves nubakon hinu kuracche heokomegga e maana kurwene emme fursateve sena kurmatiga ovva ei heokon hitan jeneko ten kobato mi kalimegwa kamidakkane kobato Allah gandi emiyeko huwa kurima den algumne warum fuden jehere tur farata kalgumne da kanu jene mane ke hisabun muslimun medu gonna goluma boru arumuge maqsadaka vikan hadagenwa efom babu nimmal babu ne hadise ke naf idaloni fihi masail ni babu nerewno faadat al ula am furtawai an nahyu anil half bil aba ka bafan gandi huwa kurun nahi kuravikam gwa ka isbaya mehgach ekan agon babu engengach الثانية دوني الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى
Allahu gandi huwa kuravijjanama e faratakak huwa kurawunu faratakun ekama rohinjenek emiheka e khabar tedukod demwegen Allahu gandi miheka waquf ekama ganama emihok ekan qabul kurawashka الأمر الثالثة تمني وعيد من لم يرضى ඒකම නුරුහිජ්ජ මිහන් ඇස වයිදුගේ බොඩක ඒ අල්ලාහගේ හදරතුම් වා තෙදමෝගාවා මිහෙන් නෝනේ බයන් කරවි එවර නුෆුදිජ්ජිය ඒ නුරුහිජ්ජිය හැමිතිම් ෆාදා මුසන්නිෆ රහිමහුල්ලාහ මේ බාබු නිර්වාෆ දෙන් ඔදි ෆොතුගේ සාලිස් තිම්මන බාබයි බාබු කවුලි මා ෂා අල්ලාහු වෂිත් අල්ලාහයි කලයා ඉරාදා කරවි ගොතේ බුනුමගේ වා මේක බයි බස්ත කරෙමි සිසෙන්කච් कोरी बाबुगस एनस मुसन्निफ रहिमहुल्लाह खास को बाबे बनवा गिनवा फोनी अल्लाह इरादा गेम फरात बावरी कुरम गवा गिनवा फोनी रिवायत अन कुतैलत अन यहूदियन अतى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه متى قلنا فروايتك بدال فاني أن قتيلة رضي الله عنها كبان رواية جنبه أي أنصاري بكمله بدالوي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يهوديك نبي صلى الله عليه وسلم أريه بداعين ميدنوني إن يهوديك نبي صلى الله عليه وسلم أس دنوني إنكم تشركون تبامهنك شرك رابيك مسلم نادمال مخاطبكم يهودي نسبكم النبي صلى الله عليه وسلم أريهوغا مهمي دنون تقولون هني تبامهم ببونه اي مسلمون بونه ولا بهج واك يهودي مبنني ما شاء الله وشئت كليغ فانا الله اراده كربي غوتك نوت تبايا الله اراده كره غوتك مهم مي بس مسلمون تريغ بينون كره ان كلمه شروع كرني يهوديكو اس نبي صلى الله عليه وسلم اريوغا مي واك ميدنو وتقولون والكعبة أدي بني وليتي بامهم كعبة غندمه والكعبة واو متى هو واوي والكعبة معناه كي كعبة غندمه إهن تبامهم بني ولموه معناه كي مسلمون ترى بامهم واحد يكون كبني ولا باي كهما الله في واهم فرات كعبة كعبة غندي هو كون شرك يهودي بنن دين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا دين نبي صلى الله عليه وسلم مسلم أمر كربي إبامهم هو كرن بينكم غوانم هو كر حالتك أن يقولوا ورب الكعبة جفلوك واك بنومك بدلوا جفلوك بري رسكلانك غندي هو كرمه ورب الكعبة جفلوك بري رب غندي هو كرمه وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت دين الله إرادة كره بيغوتك بنفا ثم شئت دين تبا إرادة تبا بيرون غوتك كوري كاومن بابو گسه بيان كره فدن واو ملفسون جمعنو کو ثم گنسا اهم فراتك واغ ذکر کرون ايگوتا بونما نبي صلى الله عليه وسلم كره واو गे दर्जा का अल्लाह अहम फरात बैर करो नहीं करे माने कि वाव बेन को के दर्जे के हम फरात अल्लाह एक जिक्र करो मना करे वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कैसे आगा देने में कैफाने खमर करे वे वलहु अयदन अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा हमें बेफला के फरापुल रिवायत में आसे मैं कुरिंग इससे बयान को दिया रिवायत की नसाई की रिवायत हम एगोतन रिवायत को रिफा इब्न अब्बास की भाई أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ميهكو نبي صلى الله عليه وسلم رهن أست النبي ما شاء الله وشئت كليك فانا الله إرادك ربي قدك
فقالت كيف حديث كربي أجعلتني لله ندا تمن كليك فانا الله افد كري ند غتوغا تمن كليك فانا الله اك باوري كري هي بل ما شاء الله وحده ادكيت الله اراده كربي غت الله اي كلام اكن اراده كربي غت هم فراسك اراده نهي بنس نمي كيف نهي كربي كيف نمفلو الله سبحانه وتعالى اك گنو ولابن ماجه ابن ماجه روايه فاوي عن الطفيل عن أخي عائشة لأمها عائشة ما فراتون أخي أي الطفيل قريم رواية جنبه قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود كيف أنا في وداك هو هم فلك واحد متاعك بيان قرباني رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود تمن يهودي جماعة قاتن أموي قلت تمن دنيا تمن بني مهم قاتوك إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله تبامهم نكي ورم مول بيك تبامهم مفدين نبنا نما فانك تبامهم مسألة كي مي عقيدة أي الله عزير أي الله كذلك لك تبامهم نبنا نما تبامهم نكي ورم مول بيك عزير كي الله كصالح عليه بنا يقولك توراة مهم قتون قل مفعلون توراة من اللي يدبي عزير امي مهم بني الله كذلك لك النوني توراة ألون ليا كنيجي نعمة توراة اليون مية كي الله كذلك قرآن के वाक बयान कुराफ़े उज़ैर की अल्लाह के तरीक़े ले कवांग एमी हम बुनी वाक वक़ालत اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله قرآن का अल्लाह वाक बयान कुराफ़े एमी हम के अक़ीदा का ذلك قولهم بأفواههم एमी हम के दूर तक हमें के निपुणे ली बहे के माने के बस हकीकत है बहे नोने قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد دين إيه رد جوابك يهودي بني يوفنك يفنني تبامي النكي سورم مربيك تبامي مهن نبنا نما ما شاء الله وشاء محمد الله أي محمد إرادة كره يقولك كذا من سوى بنا منه مهن نبنا نما كأن النكي سورم مربيك بس يقول بينهم كرات يكمل إنكار كره ثم مررت بنفر من النصارى دنتي من كليفان نصارى إنك جماعة قاتون قص فقلت ومهم قاتو كبني موي إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله تبامهم نكي ورم رغل مول بايك تبامهم مفدي نبنا نما مسيح أي الله كذلك لك قالوا ومهم اسبنني وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد تبامي هنكي مسورة رانغول بايك تبامي مفدي نبنانا الله هاي محمد إراد كربي قط هم هن نبنانيا كذا مسورة مول بايك أنا كي تمان من كتيريكا شروكي تبنا بنون تبامي هم كتيريكا سبهينغا نيجي ميهم جدلوا قط مناج فلما أصبحت دم بدار هندم فيما فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت من هندون باي ميهنك خبر ديني में ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الناس خبرت من إكليك فان الديني كيف أنا خبر ديوم كوريغا بيبي كورناس كمسر خبر كيا دي فتأمكو بفارم من فتيو نماذ كون نمودا أصابه كلون كاري كيف أنا أسوان ريغ هوفن فنوني كاكهية بيفلو هوفن كيا دي مك تعبير كدبا उनी जाहिली ज़मानों के बेफलों उलूनु गोतु के वाह का एक में नुरक्का तरीक़ में वाह के दो दिया वाह के ताकुन जे वाह का बेफारा वगुतु का कमसर का साबुन तेरे दक्कवा अदी मिदने होफने फने वाड़ा के फिर बेफलों क्या दे में होफने के वाह के कहता हमको वगुतु का क्या दे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दे फी में होफने वाह क्या दे में हदीस कुरे में قال هل أخبرت بها أحدا बस मियां का वाह का क्या दे विंगे ये قلت نعم تمن دني ما ده قال دم بدالوي راوي بدالوني فحمد الله واثنى عليه ثم قال دين الله حمدك تعرف كسنا بدالو مفوق حديث كربي اما بعد افودن فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم ekayfana hofufula feni wadagate hofufulu wahagati baameyuge terin ekayfana kiya devvi bayka kiya devwa feyoti ekiyate bayka den e baykenge wadanno an kombeken kiya devwa wa innakum qultum kalimatan kama
kana yamna'uni kadha wa kadha an anhaakum anha ega tibamihun e bunakawan e tibamihun e buna kalima ma sha Allah wa sha Muhammad e goten e buna kalima manakurun timankalega faana manakuri miveni eveni kamek manake miveni eveni kamen nuwanam ten kode manake manakure vi mohe em kibegen e swala ki mitange ke faana ek manano kurevi e goteki Allah subhanahu wa ta'ala ekale faana ek ma begotun sida kaneligen wakke amur angwa faana to nuniyamu faharigga eke faana ame amuko muslimun terege gote kalima dawruwa ka engi wada ka faana tuma kibe sekashigen wak uskomme sawbaka hore eke faana hadis kurevi miveni einekam nuwanamati mannekam bayan ko devimu fala taqulu fa he nubunash ma sha Allah wa sha Muhammad Allah Muhammad iradu kore goteke he nokiyashe walakin qulu ehnekam ko bunashe ma sha Allah wahdahu hamekeni Allah iradu kore vigoteke efadei bunash he magum kuri firarugas faha ko faani emme ikhtiyar korwe rangalu emme ma daraje ki Allah ekkon ehm farate evves daraje ke bagar nokurun waaw beenun ko bagar kur mana kurat adi summa beenun ko kam ga vies ma sha Allah thumma fulan eguta beenun ko kam ga vies emme rangali efada evves ehm farate ke nan nugatum ei algonmen kurin stennei bahuruwa ke tafatum ves bay farad arai bahuga beenun kule ustuba divei bahuga beenun kule ustubas tafatu en maana go tebede hem Allah ke hem farate ke nam fulu nugatun ei rangol go tegi emme nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurani walakin qul ma sha Allah wahdahu henekmo go bonare Allah iradu kore ekalange ekkawante ekalange hameka iradu kore bigote em bonas em farate itene nugennas esam ferigen babu nimmalo afan usma rahimahullah denge nawafani babu nerewunu faada takabe ba vidaloni fihi masail معرفة اليهود بالشرك الأصغر يهودي نفس كودا شركو إنجيك يعني كي يهودين مسلم مجتمع تريغا أولا يميون نسيورك شركو قواهكا توحيد قواهكا دكي ما يهودين نس شركو بينجي يا مسلمون كي عباراتو كا اهم بيفارا بينهم كورم داتي يواتي كي كوري جاهلي زمانو كا إبيفلون نكي gefulu gandi kaaba fan gandi huwa ko mem bahutereng abodus sehen huwa ge bahag takke kya tibe bebo hem islam wada gatum focus komme soraka e bahuruwa ge tereng ek bayin asartan ya esa badir sori ko boda beleve enuni be fonna ki gastu ge ka ke qurban be fo tawhid ashiru ke emboda ge wada gonna be fo ehem bima yahudin naves koda shiru ko enge ekam eko emehun huriya bawatte ke shiru kur asaniya devanai فهم الإنسان إذا كان له هوى نفسك تبايا فاميها كويشنون هنانا غويك مين أو منعين كتش أكيد يهودي كليه مسلمون كهمه كني باهك كترين كم بسفرك كسيار كمين إنه فنوني ما إنه إك إحساس كرهوني ما كودا شيروكه جواها كفنوني ما بس يا بيعوتون نبي صلى الله عليه وسلم عنه اعتراض کرنے جسم کرم گوت است حجے کیفان دکلا قائم کرو گوت نونیا مسلمون دکلا ගෙන්න මේ හුජ්ජතේ ගොත නි බස් ගෙන්නේරුග ඒනාගේ හවා නෆ්ස තබාමුගේ විෂ්ණු ගොස්සොරේ සාවු ඒ මිහුන් එකුරා ශිරුක ගවාහක එන මවුදුවෙන්නු වෙට මානේ කි අල්ලාහගේ දරිකලක්කම ඉසාක් ෆෝන බලාගෙන් උලේ උලු ඒක දෙක්ෆාන අලුකොන් කරු යහූදින් උසෛර් අල්ලාහගේ දරිකලක්කම කබූල් කොල් මේකි හුවාග මේ ඉබාරතේ ගොත ඒ ෆරාතුක නංගම කෙනෙක් ගෙන්නන්නේ කිය අලුකොන් ඒක ජාතුක උසෛර් نونيام الله ذلك يبنون نونيام مسيح أي الله يبنون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله أي مريم فان ذلك لهم مسيح ابن ميهم كافر وجه قرآن الله إدرجة ميهم إيسا كفانو علىكم كورا من داروغس إيسا فانك الله ذلك لك يبنون من داروغس එමිහුන් නක නුයිස්නේ එමිහුන් තිබි නුබෑ දරජේ ඒක මුස්ලිම් වුණ කොට කොට වහකන් එවගේ බෙන්කාර කරා माने कि मीहा रंगल हवा नफ्सु के तेरे बदे ए बोयगन रंगल गेमिज्जियां दें एनेकं एना हुन दरजा बेगो तो विष्णु की जागेस न होए एहम मियो कुरा मियोर कमें एने स्नेर किवेन बोडशिरु को नोइस्ने बे तिमन्न में
mikura gandadda kiwenu isnevi me koda koda kame vishnare ko abodu sekala ane kungenu ba hodan ane kunnan abuken ane kunnan ajojan ane me mihunge itukonna nafrata ena getukonna hawa nafsuge sowum emihunge vishnumange asona badalu menge leya goddeni ewaruge koda kamen ehem bayka dime bonaruge timamen etiba halatu emihonna shirukuge emme mati daraje forafet emi eroko eko emihunna kanu isne emihun tibi halate muslimun name demu wahadakas dem vidalwani fahmul insan idha kana lahu hawa nafs taba'ifa mi henna menega vishnu hunnane gevesmin engengech الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا نبي صلى الله عليه وسلم بديس بسولي أجعلتني لله ندا تمن كليك فانا الله افد كوري هي اي ما شاء الله وشئت كليك فانا الله اراد كوري گدگه එහෙන් බොණුම එක එපාන එකම නහී කුරා ෆවීරුග දෙම් විදාවනි ෆකයිෆ බිමන් قال මාලි මන් අලූදු බිහි සිවාක මිතාංග මේ මුසන්නිෆ රහිමහුල්ලාහ බයන් කුරා ෆවනි බෝසීරිගේ බුරුදා ගෙනසාවා ලෙමෙන් ලෙම්බාතෙක්වා එම්මෙ මේ තිමන් කලේක ෆාන අල්ලාහ ඉරාදු කරවි ගොතකේ බොණීමා එයි අල්ලාහ එද්දරජේග තිමන් කලේක ෆාන අරිහු මදදන් එදුනී කමක් නුවත ඒ දරජයේ ගෙන්දවිකම එකලෙක් ෆාන මාන කරව එක නහී කර වීරු දෙන්නදි කොබාහිය මිෆදාම් බුනි මිහු එමිහුන් ගහලක් බෝසීරියක ගෙන්නවා ෆාවා දේ බාතේ මාලි මන් අලූදු බිහි සිවාක ඉන්ද හාදිසිල් හුදූසිල් අමමි ඒ බාතුග අසමවනි බුරුදාග යා අක්‍රමල් ඛල්කි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුඛාතබ කො මේ බුරුදාගේ මේ අගමන්තරේ සර් මෂූරෂ බුරුදා එකි මාළුදු කියාමෙන් වර දන්නේ චෙමෙ බෝසීරියක බුරුදාක් මොඩෙ හිමෝනේ යා අක්‍රමල් ඛල්කි ඒ එම්මෙ මතිවරි ඛල්කත උතරෙන් වා සාහිබයි එකයිෆාන මුඛාතබ කුරා මාලි මන් අලූදු බිහි සිවාක ඉන්ද හුලූලිල් හාදිසිල් අමම් බොඩදි මුසීබාත ජෙහි හතර උදරස් ෆෙනුජෙහුනේ මා දෙන් කලේග ෆානු ෆියා කාකුවේ හුරි තිමම් මෙන්න එහි තිරකම මාතේ ෆෝර්කොද්දේ එෆරාතේ කතු මෙන් හිෆාන් එෆරාතේ ෆාතුන් තිමන්න සලාම් වරෙන් කාකුවේ ගෙහස් ඒ මාකේගේ මාෂා අල්ලාහ් වශියතේ බුනි මා එකයිෆාන් එන් ඉන්කාර කරේ අජල්තන් ලිල්ලාහි නිද්දන් තිබන්නේ අල්ලාහ් එෆද කරේ ඒක මනා කර විර දෙම් මිබාතු මිකී මියුන්ගේ හාලකේ කොබාහියේ විදාවා එමිහුන් එකයිෆාන මෙදුගේ දරජෙන් ඉතිකාත් කුරි අල්ලාහ් එක්කොන් ඉස්තිගාසා කුරේ මදද කුරේ ෆරාද එක්කමුගේ මිහුන් දෙක ඉල්ලම් තකුන් ආඛිදන් යෞමල් මආදි බියදි අෆ්වන් ව ඉල්ලා ෆකුල් යා සල්ලතල් ඛදමි ඛියාමත් දෝ මිස්තකුන් එක්කරවා දෝග තිමන්නග අතුග කලේෆාන හිෆාගෙන් තිමන්න සලාමෙන් නොකොෆියාවෝ තිමන්නේ සලාමෙ වාන එබ්බස් ගොතේ නෝනාන තිමන්නස් මේ ෆාකහාල මිහුන් ගතරෙන් තිමන්නස් දානි නරකස් එම සලාමතුගේ මගු හැම එකනි ඒන බන්නනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෂේ තිමම්මෙන් වාගේ දෙන එකලේ පාර තිමන්න සලාම කොතේ දෙන් ගෙන්නා ෆාන බාතකි ෆඉන්න මින් ජූදික දුන්යා ව දරතහා ව ඉන්න මින් උලූමික ඉල්මල් ලෞහි වල් ඛලමි කදේක ෆානුගේ දීරති වන්තකමේ දුනියායි ආඛිරතකීස් ومن علومك علم اللوح والقلم يديك ليك فانوغ علموغا تريغا كليك فانوغ علموغا لوحوغا علماي قلموغا علمس لوح المحفوظ علماي لوح المحفوظ ليوبي قلموغا علمس اي كليك فانوغا علم ايمان كي كليك فانو غيب ايغي وඩාගම් වාකෝ මිතාව එක فانا تعريفك بستو එරද්දු කොහෙම අගුම කුරින් මිෆොතුගේ තෆාත් ෆිදාවතු ෆාහකු ෆානි ඉන්සානු මග්ෆරතුමගේ එම්මෙ ෆරතම අසාසකි මීහුන් තාරීෆ් කො සනා කියමුන් ගොස් මීහුන් අද්දුෆාන යන එම්මෙ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තාරීෆ් කො සනා කියමුන් ගොස් එකල එක්ෆාන දරජායි මකානත් උෆලම ගොස් ඉලාහිගේ දරජා එකල එක්ෆාන උෆලුන් එයි උම්මතු ගාල සෙම්බොඩ මිස්තකු මග්ෆරතගෙන් දිය සෞබකේ සෞමේ කේෆාන අල්ලාහ් ෆියා මදද දෙ ෆරාතෙක් කමුග hada ek ifana me lembatu hadagen Allah dannawa hen dannawa bawta kanke bam hen kuri emi mitanga musannif rahimahullah fawani ehmbir kihinenge mi fadain kiya ek fahunga de batu ka ek ifana arihu madadan edifa mi hunge halaki edi ko bahi ek ifana ek mana kura fege الرابع حتر وني أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا
mihem bunu mane ki masha Allah washiyata hem bunu ei bodu shirku ge terega himene kame nune ei nabiya sallallahu alaihi wasallam ekam bayan nukurwa no teha boda ekam inkar nukurwa ehisa ba fas nukurwa ne ewaruge eha bodu kame kamuga mujtamoga di bayako kommes bay kurias eka efane ekam mana nukura dunu kurwa ne hem fare ge efane ke ngewada nugotu engi wada nuganno akamekkam gavis bodu shiruku amale muslim tere hinga nama eka fan bayan ko debban e hukum te bawa lewun tartib korbu ngai tadriji ko mane kanka mista ko bayan ko dum di tafatu halat te niyam kora gotu mati em ek hukum ta eka fan bayan kora fan ek halat to al khamisatu anna ar-ru'ya as-salihah min aqsam al-wahy faswanai tedu huwa fenaki wahi ge tereim wa kamek ekam ke wahi ekkan nuwata nunkan algon menna kandala engeni nabiya sallallahu alaihi wasallam ekan tedu kurvim evesmi ekan nukeren mihar hofene fenuni malgon menna tuna wahi asepun muni wahi ge zariya antiman ne chengi jemuna ekam ke tedu hofen ei mehunna ufawari kan libe hofenuge mane ki me hamaje gotan hunna hofen bayen echi hunna rekkala hamanu je echi dekolonu je echi nuni khurafat mehunna ba margada bharataka echi libi tanta uduhi ma warugada bharatali bigammu ko algon me insanu ga hayshetun kongule kantatta utereen hamaje goda fenna hinhamaje kantatta ufawari kan libe kantatta aam usulakun ei tedu huwa fenge ei nabiya sallallahu alaihi hadis qur'ani fahu zamanan as mu'minaka fenna huwa fenen hama dogunu wa hutte anaki waram madun nuni mu'mina fenna huwa fen dogunu wa hutte mu'mina ga huwa fen teduun ei fahu zamanan as qiyamatu alamate gina huwa fenta umuna fenna gina huwa fen teduan enna sei miden nevi hem bayin echise ke me nafsu dakkawa ena amille maseke kuram kunu wakisab ka diya waden ena kura maseke de gebba fenna nidi eki huwa fenen e nafsu dakkawa ane kuram hiddati wa kanta sei shaytana dakkach anna qad takunu sababan li shar'i ba'd al ahkam ifada kanka maneki huwa fen faharga vedane bayin hukum ta tashri' kuram ga sawbaka bes meika halsa hinga misal bangiye ge ibarat baybe funa feni wadage mitanga miya vide ek efan hukum bayan kore bema huwa fen vegen hinga de bayin hukum ta bawa lebu nota bayan kuram ga sawbaka bay hukum ta tashri' kuram ga sawbaka bes huwa fen vegen hinga de isa musannif rahimahullah babni imma labwa foni algon men fidaul miha sabun kurkollani den oy babu ei zamanan etti gon ei allah ondagon kurun kamuga bayan kura fa babirad kurawiya den nare algon men babu et wahdakan hada wa subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.